Yes kabisa nizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport nizera ko rwose mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tugezaho bigiye bitandukanye bya sport ndetse n'ibindi bintu tugenda tugibagezaho byinshi cyane yaba ama match yaba iki byose nizera ko mugenda munogerwa nabyo kandi musaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze gukurikiranwa n'abantu benshi iyi channel ni yanyu iyo abantu bose rero ukoze share bagenda bakora subscribe twese tugenda twiyongera imibare yongera abantu bakurikira sport no kuri CBRS Studio Sport bigenda birushaho kuba byiza cyane kabisa urakoze cyane rero wowe ubyumvishe ukanabikora gutyo ukabona komeje kugenda ubikurikirana gutyo usharing ibiganiro byose tugenda tukugezaho bya sport ngewe rero ndi Izabayo David tugiye gura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri transfer hano mu Rwanda n'ibiki biro biragenda bivugwa ama equipe ari kugenda yubakwa arushaho kugenda rwose ashyiramo abakinnyi nabongeramo kugira ngo arushaho kuzagwa mu cyiciro cya ambere equipe y'igihugu Rwanda Amavubi nizitabira CHAN ese niye mpamvu itazitabira CHAN byose uraza kuba ubimenya tombora ya CAF yamaze kuba yishyira hanze yabereye mu gihugu cya Kenya kabisa tombora y'amayikipe uko azagenda acakirana muri CHAN byose ndaza kuba ambikubwira nayo matsinda ndaza kuba anyakubwira Sanze mfura kedo waguzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport yerekeje muri Gorilla Football Club kabisa ese biraza kuba bigenda bite byose no gutegereza tukareba Kiyovu iraba iyande iburayi amashampiona niyo turibuze kubagenda tubabwiraho yakomezaga ku mugoroba amarezilite byagenze bite byose nibyo ndaza kuba ankubwira neza cyane uyu munsi amashampiona aza kuba akomeza kandi naza no gusoza mu gice mukunda muri benshi cyane amakuru ya transfer ku mugabane w'iburayi munyemerera muhere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Vision ikomeje kwiyubaka mu rwego rwo gushaka amanota azayigumisha mu cyiciro cya mbere cya championa Rwanda Premier League yamaze kuba isinyisha rero umukongomani bamwita Zabibo Pascal ukomoka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo azayongera kuri rutayizamu gusinyisha witwa Musa Esenu waciye no mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi Vision rero iri kubikora ikomeza kwiyubaka kugira ngo irebe ko yaguma cyangwa se yashikama mu cyiciro cya mbere kabisa muri championa Rwanda Premier League ari nako twifuriza amahirwe masa ikipe ya Vision kugira ngo ibingi biri gukora izahirwe nabyo kuguma mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda ikomeze no guhangana n'abandi ma equipe agiye atandukanye biba biri mu cyiciro kimwe. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ntabwo izitabira CHAN 2024 kuko itari yabona itike yo kuyikina ndetse ikaba itashyizwe mu majwi mu bihugu bizahatanira amatike abiri asigaye. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero yari yizeye kuzabona itike kuri ama equipe abiri asigaye kwinjira muri aya matsinda tombora yamaze kuba ijya hanze ariko amakipe abiri atigeze ajya ashyirwa mu matsinda agomba kubanza agatoranwa muri aya makipe twatuzi ko rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite amahirwe yo kuba izakina iyi CHAN ariko amahirwe agenda ayoyoka gakeya ubu ntago turamenya ese bimeze bite amahirwe y'u Rwanda ahagaze hehe byose no gutegereza tukareba tuzabimenya nuko aya makipe abiri yamaze kujya mu matsinda ya CHAN nibwo tuzamenya ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bimeze bite niba isezereye burundu cyangwa se amahirwe ariko ni 30% kugira ngo Amavubi yerekeze muri CHAN 2024 y'abakinamo imbere mu gihugu. Twese cyane munyemerere twekeze kuri tombora ya ma equipe rwose azakina CHAN ni tombora rwose yabereye mu gihugu cya Kenya kabisa kuri Kenyatta International Convention Center KICC naho niho iyo tombora yaje kuba ibera kabisa mu matsinda rero mu nako ibihugu 12 byabonye tike yo gukina CHAN nibyo byashyizwe mu matsinda ane aho muri aya matsinda atagaragaramo amakipe abiri agomba kuzajoininga andi ma equipe muri aya matsinda ya CHAN 2024 muri aya matsinda rero mu itsinda A harimo igihugu cya Kenya, Morocco, Angola, DRC ndetse n'igihugu cya Zambia. Mu itsinda rya kabiri harimo Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso ndetse na Centre Africa. Groupe C harimo Uganda, Nigeria, Guinea ndetse na ya makipe abiri atarashyirwa mu matsinda azashyirwa mu itsinda C. Naho muri groupe D harimo Senegal, Congo Brazzaville, Sudan ndetse n'igihugu cya Nigeria. Itsinda rikomeye cyane rya groupe D akabaro konkorero ibintu byifashe n'amatsinda rero ni CHAN izabera mu bihugu bitatu Tanzania, Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya.
Nsanzimfura Kedi waguzwe na Kiyovu Sport yerekeje muri Gorilla Football Club, namwe murabibona ko abakinnyi ntabwo bishimiye kuguma mu ikipe ya Kiyovu Sport, ko Kiyovu Sport iraharindemuka irahabi, dore ko binashoboka ko ishobora kuzamuka mu cyiciro cya kabiri kabisa hatagize igikorwa, kuko iyi kipe rwose iri mu mazi abira cyane, rero na mukinnyi wakifuza kuba yayigumamo. Nsanzimfura Kedi rero byanangiye yerekeje mu ikipe ya Gorilla Football Club. Munyemere nsoreza amakuru yo mu Rwanda ndetse nayo unavuga muri Afrika, ahangaha nerekeze ku mugabane w'iburayi. Amashampiyona yakomezaga aho muri Serie A ikipe ya Inter de Milan yaje kubinganya n'ikipe ya Bologna ibitego 2-2, nyamara Inter de Milan yateretse ibitego 2 hakiri kare, ariko Bologna iza kuba rwose ibishyura neza cyane, Inter itakaza amanota agutyo. Muri Copa del Rey ikipe ya Barcelona yaje kubitsinda ikipe ya Real Betis ibitego 5 byose kuri kimwe. Barcelona imwe yatsinda umusubiriza ibitego byinshi cyane, iraryohewe cyane. Atletico Madrid ikaba yatsinze ibitego 4-0 ikipe ya Elche. Akaburuko rero bimeze muri akora ama ekipe amakuru nayo ngenda mabwiraho gakeya. Muri Bundesliga ama ekipe nayo yakomezaga gukina. VF Bochum yaje kubitsinda igitego 1-0 ikipe ya St. Pauli, naho Bayern Munich itsinda 5-0 nayo iraryohewe cyane. Ekipe ya Hoffenheim, Union Berlin itsindwa na Augsburg ibitego 2-0. VfB Stuttgart iza kubitsinda ikipe ya Red Bull Leipzig 2-1, na ekipe ya Werder Bremen inganya 3-3 n'ikipe ya FC Heidenheim, banganya rwose ibitego 3-3 na karaka match keza cyane kare karimo ibitego byinshi cyane kandi byiza cyane. Muri Premier League ama ekipe nayo yakomezaga kwesurana. Ikipe ya Everton bayisanze Goodson Park Aston Villa itsinda igitego 1-0, na ikipe ya Leicester City itsindwa n'ikipe ya Crystal Palace itsanze King Power Stadium ibitego 2-0. Newcastle kuri stade yabo bakiraga ikipe ya Wolves batsinze ibitego 3-0. Alexander Isaac atsinda ibitego rwose 2, umwataka mwiza cyane, inyenyeri rwose ya Premier League muri akanya. Ikipe ya Arsenal yaje kubitsinda ikipe ya Tottenham ibitego 2 byose kuri kimwe, igitego kabisa cy'uwo bita Gabriel Magalhaes, ariko bacyanditse kuri uwo bita Dominic Solanke ngo yitsinze own goal. Ikindi gitego gitsindwa n'uwo bita Leandro Trossard, igitego kimwe rukumbi cya Tottenham cyatsinzwe na Young Min Son ku ishoti rikomeye cyane yatereye inyuma ya Sirifase. Twose cyane uyu munsi muri Copa del Rey baraza kuba bakomeza gukina. Real Madrid iraza gukina ikipe ya Celta Vigo, na ikipe ya Real Sociedad ikina ikipe ya Rayo Vallecano, na ikipe ya Athletic Club ize kuba yesura n'ikipe ya Osasuna. Muri Premier League hari imikino 2 gusa. Ipswich Town iraza kuba yakira ikipe ya Brighton and Hove Albion. Manchester United iraza kuba rwose yakira ikipe ya Southampton. Kabisa nyuma y'iyi mikino nzababwira ku munsi w'ejo ese Premier League table bimeze bite, byose no gutegereza tukareba. Muri transfer mu gice mukunda muri benshi cyane, Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur bose bari kureba gasore ka Brentford, Brian Mbeumo. Uyu musore n'umusore w'umuhanga cyane, murabyibuka ikipe ya Man City iri gukina Brentford ejo bundi banganya 2-2. Uyu Brian Mbeumo yagiye bigizemo uruhare cyane kuko ni umukinnyi w'umuhanga cyane we n'uwo bita Iwan Wissa. Brian Mbeumo rero aya ma ekipe uko ari 3 ariho aramushaka cyane kabisa. Ese ni ekipe izaba imwegukana hagati ya Arsenal, Manchester United n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ruben Amorim yabwiye Alejandro Garnacho ati ugomba kwiga uburyo bushya bw'imikinire niba wifuza kuguma muri Manchester United. Nyamara za Napoli zirarambagiza uyu musore bita Alejandro Garnacho. Ese bizaba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba. Al Hilal iri tayari guha amasezerano Mohamed Salah muri Sama, aho rwose bita Mohamed Salah agomba kuza gusimbura Neymar Junior kabisa. Uyu rero Mohamed Salah muri Sama bishobotse hatagize ikivanga agomba kwerekeza mu ikipe ya Al Hilal muri Saudi Pro League, nawe akajya gukorera amafaranga. Ikipe ya Belgium cyangwa se Belgique iri kurambagiza Thierry Henry na Raúl Garcia ngo babone umwe uzababera umutoza w'ikipe y'igihugu ya Belgique azava hagati ya Thierry Henry ndetse no bita Raúl Garcia. Uko bizagenda rero bikorwa, uko amasezerano azagenda bahereza umutoza uwari wese hagati ya Thierry Henry ndetse na Raúl Garcia zagenda ambiba abwira neza cyane 5-5. Arsenal irashaka gusinyisha center forward hagati y'aba basore bombi
arimo bita Benjamin Sesko, hakaza Victor Gyökeres ndetse no bita Dusan Vlahovic, ariko aho bishoboka cyane ni kuri Dusan Vlahovic ukinira ikipe ya Juventus, dore ko babaciye miliyoni 50 kuri umusore Dusan Vlahovic. Napoli yatangiye ibiganiro kuri Karim Adeyemi, iramushaka ngo asimbure rwose Kvicha Kvaratskhelia wagiye muri Paris Saint-Germain. Karim Adeyemi rero akina ikipe ya Borussia Dortmund, n'ibikundi transferi tugenda tubibabwira. Reka nsoreze kuri deal done. Ipswich Town yamaze gusinyisha Jadon Philogene kuva muri Aston Villa kuri miliyoni 23 z'amayero, gusa zongerwaho miliyoni 3 za Adonis, ukazagenda umusore yitwara neza cyane kabisa. Ni nanga nsoreje rero amakuru ya sport n'abateguriye, nakagaruka kuri CBRS Studio Sport. Jewe ni Izabayo David. Subscribe, share birakenewe kugira ngo ukomeze uteze imbere iyi channel yawe. Naho amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao, it's okay.